Karbiang Long Berta Ketanjia Bangili Samika Jerong Harpi Apraksi Berta Tepi Ardrika KAC Arum Kedua Department Kedo Anaphan Jopang Lim Kili Daputhak Rat Athing No Paklang Edipu Usuka Tum Ketherpon Inut Methang Arphe Ketikia Jo Kachelang Damahut Ijon Abong Khui Katengkheng Bab Kerot Dam Kortiti Bahini Tumaphan Nam Piengnar Katengkheng Ajok Se Kachelang Keso ke Pangjia Bang Phi CM Tuliram Ronghang Lapen EM Amar Singh Kisor Tumaphan Dewai Imu Bakaphan Kirap Kachohang Daniel Kroken Sara Keso Chelang Et Aphi Kepami Un Eda Rajok CM Tuliram Ronghang Along Kirap Kehang Pon Karbiang Long Arlo Animal Husbandry and Veterinary Department Hello Amo Kewangwe Lapen Alikawenai Department Si Nangmanpura DVO Dr. Mahanta K. Sonthom Arpu Jasemet Mobile Veterinary Doctor Subdivisional Veterinary Officer Lapen District Veterinary Officer Anta Cherai Tangsi Aninghang Aling Aningvurput Aling Si Keklem Kedam Padopon Mahanta ke claim ke dam ke chok che puthak department pen ketar lip padopon nang jipura Karbiang Long Autonomous Council aphat batai usuka pen pachingi ponlo laswa tengsi chiti niphai pho arning Karbiang Long Autonomous Council pen ketar lip padosi ningkan troksi angbong report ki pipon je aphat kapin khat pado seta chiklo joni sose plengdat aphita inquiry report paklang pon pe dat si pangsamri batai em Torendro Bromo CM Tuliram Ronghang Assam Veterinary Minister Atul Bora Atumaphan Pinpur Alo Pajirdet Apitha Thangnat Asai Dengpon Pedetsi Pangsamrilo Lasi Karbiang Long Autonomous Council Pen Laso Along Thedung Kacherap Dundo Pusi Hon Thepon Nangkoklo Methang Department Kilang Kachari Thekhe Ajok Karbiang Long Autonomous Council Veterinary EM Torendro Bromo Arpu Pen Cheuvek Nangji Mate Cheuvek Nangpo Kibang Jilang Arni Karbiang Long Autonomous Council Arum Kedoan Department Along Kejo Kanghu Kilit Pika Puthak Ketar Lipadosi Rata Thengno Paklang Ponjaphan Usukatum Pini Guwahati Press Club Along Press Meet Amai Kang Yahut Chingkrin Pon Puabirta Nangpale Karbiang Long Veterinary Department of Bedford Department এজন একদম অপদেষ্টজন এজন ব্যক্তি তেওঁ অফিচাৰ এজন বহাই কৰিছে ডক্টৰ দিলীপ মহন্ত ডাঙৰীয়া তেওঁ যোনটো ডিবিও যোনটো চাৰ্জত আছে তেওঁ সেই যোগ্য ব্যক্তিয়ে নহয় তেওঁ যোগ্য ব্যক্তি নোহোৱাকৈ তেওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ কি যুক্তিত তেওঁ ৰাখিলে আপোনালোকে যদি আমি তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষসকলেই হওক বা দিছপুৰ কৰ্তৃপক্ষসকলেই হওক ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো কথা ৰাইজে জানিবলৈ উৎসুক হৈ আছে তেওঁলোকে জনাব লাগে যে কোনো ব্যক্তি এজন যেতিয়া তেওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ যোনটো চাৰ্জত বহাইছে যোনজন যোগ্য ব্যক্তি নহয় অযুক্তি এজন ব্যক্তি কি যুক্তিত বহালে সেইটো ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁলোকে এনচাৰ দিব লাগে আৰু লগত গুৰুত্বপূৰ্ণ তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁ বহাই থৈছে সেইকাৰণে ৰাজহুৱা এনচাৰ দিব লাগে ওৱান এণ্ড আৰ্মি কিয় কৰি চলিছে কাৰ্বি আংলঙত বিভিন্ন সময়ত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট আপ ছেকেণ্ড হাফ নামত 14-15 কোটি টকা আমাৰ বছৰত ডেভেলপমেণ্ট নামৰ ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত গৈ থাকে আমি সেইটোৱে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে যোনবিলাক কাৰ্বি আংলঙৰ ডেভেলপমেণ্ট নামত যিটো পইচা কৈ থাকে এইটো ক্ষেত্ৰত আত্মহাত কৰি থকা আমাৰ অভিযোগ আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ নিউ ড্ৰাগছ এজেঞ্চি কোন হয় নিউ পেট্ৰল এণ্টাৰপ্ৰাইজ কোন হয় সেইকেইটা ৰাজহুৱাভাৱে এনচাৰ দিব লাগে আৰু এই অসম চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰে যোনবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি থাকে ৰাইজক এই ধোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক দি থাকে যে দুৰ্নীতি মুক্তি চৰকাৰ তেওঁলোকৰ হক আছে যদি কাৰ্বি আংলঙত তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰথমতে আমি কৈ আছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট ইমিডিয়েটলি তদন্ত হ'ব লাগে অলৰেডি এখন তদন্ত কমিটি এখন গঠন কৰিছে এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱাই কৰিব পৰা আজি 7 দিন টাইম দি আমাক আজি 3 মাহ উকলি গৈছে কিহৰ কাৰণে এইবিলাক ব্যৰ্থ আৰু লগত আমি ক'ব বিচাৰোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা ৰাইজৰ কি বিভাগত লাভ হৈছে আৰু এটা ফ্লাড কণ্ট্ৰল ডিপাৰ্টমেণ্ট কি লাভ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টত যেনেকৈ ধৰণৰ মাথাউৰি বনাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণত নবনাই যোনবিলাক লাখ কোটি টকা তেওঁলোকে যোনবিলাক আত্মহাত কৰিছে তেওঁলোকে কিয় দিব পৰা নাই West Karbiang Long Jirikindeng Police Station ke Parlo Umsalai Ahawar Along Karlitang Swar Sulip Asopo Menlang Larom Aphan Ijonabong Krui Chon Hampen Amat Kikor Ki Phugahir Ingtang Rak Arengahu Sonanglo Alangli Menlang Larom Amithangar Phegajo Kasepang Thai
ke pan bom ahut si men bong krui kateng kheng dun si ke kor ke phuk varet ajok alang liphan tong sekot pen jirkindeng BPHC along sekelang jia phan pondetlo non alang liphan jirkindeng BPHC along selang bom ke swahiring tang thu ajok Kheroni Hospital along refer pipon lo seta api jirikindeng BPSC along si cewan thu dat pusi birta ribdun long wothat lang sopen rajan ronghang news fast karbiang long Forlen atowar aputhak Phuluni land owner aro atum kachuningri hawar ke hat towar krongthom kachekak along land owner sub committee atum methang along le non forlen atowar krongthli kebanji ahut alang litum seta methang along le arona tengpen anam cholong dunbek nangji pusi hawar ke hat krongthom kachetok sub committee maipu noyon brahma ahin pen pherang kyangno pachini dun owner under Phuluni revenue circle central committee central committee যিখিনি আদেশ বা আমাৰ কনসালটেশন কৰি আমি হাৰুকাত তিনিআলি যোৱা 7 তাৰিখে আমি এটা সাব কমিটি পাতা হৈছে আমাৰ ল্যান্ড ওনার আন্ডার Phuluni revenue circle হাৰুকাত তিনিআলি সাব কমিটি ল্যান্ড ওনার or land committee must get land list for proposed for land area immediately এটো হল আপোনাৰ লগৰ 1 নম্বৰ পইণ্ট 2 নম্বৰ পইণ্ট হল আপোনাৰ লগৰ যিখিনি আমাৰ ডিমান্ড এটো ক'ব বিচাৰিছো হল authorities should make transparency the guidelines and criteria of agency or company এইখিনিটো হল আমাৰ কিবা 2 নম্বৰ পইণ্ট 3 নম্বৰ পইণ্ট 3 নম্বৰ পইণ্টটো হল আপোনাৰ authority must conduct stakeholder meeting যিখিনি আমাৰ authority আমাৰ stakeholder meeting কিন্তু কন্ডাক্ট কৰিব লাগিব এই তিনটা পইণ্ট মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলো Phuluni pen arun kro news fast karbiang long Lumbajong langmili borsing be arong amekar Philip Kro lapen Rebecca rong pipi atumasopo Daniel Kro cancer ke so kacholong lok ajok keso dipu medical pen chenglok kaprek penang anadim celang ponlo seta nona bangke DMC along taun elo lapen Guwahati cepon non pusi Dr. Atum toipon seta alang litum ke kiduk data joine tangka lakave lapen kisunga porahut CM tuliram ronghang aphat ningkang samakirap ke longja aphat ke hangan parta kirap long po pusi alang litum pen ningche thepon alang litum 70099641 386 hello lapen account number 3446405409 IFSC code CBI number 283231 hello pusi chethanpu abirta Association for Justice and Development amaipu angtong phangcho lapen chunbang chesongkiri hanse atum birta nangpali Singhason constituency angkang Tarlangso English LP School polling center kaparlo Hawar kimi Horendro Timung arong amekar Karlitang sarpoing tiachor kareng kropi arta trokebra phorat ke boy thek tigajok Dowai imubakta chonam mobesi aningkanta keso chelang thek thedetlo lapen keso deda phanta mahang chelang prongpen chituk prongpen akaprek thangnat abidita avedetlo lasi Singhason local MEC mate EM Amar Singh tiso anparta CM tuliram rong hangatuma phan keso kapangji det aphan kanghon kajin sopen dowai imubak apharman nangrap pek tha pusi kareng krupi asopo lapen amun pietum choning rialam news fast apherang ke thengnu nang pachini dun keso det kareng krupi Assam Gramin Vikas Bank account number 744501003529 hello puta thandun manja pendilip hanse mohor nebang sanjit tiso news fast karbiang long 9 number amreng constituency angkang sitame langdam pulote ki jui me meadim dopik khangjang lake koka picnic spot dinner alangsun nong kirla alangsun lapentwar pia kongkedo amreng alangroy son si amreng alangroy bangke monitatum kai keksi kedam kewang helat pon puda jok penang an aratum kelang lapen mohor kachenepon aning cepang samponatum dopik pik khangjang lasi hadak kulat hai hui sitame monitatum kelang aphan kewang kedodu ajok kacheng thurpon bomsi thekpon long lasi hadak aradatum karbiang long autonomous council aphan kochoning ripon kangtung ke hapu parai abangke current hai hui ke dolo bon sitami lapu parai anat ke kaning jedam jesimet pen
Kachitibi na hem mate waiting set lapen mere hing nang pale sonte ning chingduk pajir puta hadak kedo aradtum chuneng ripon renti jengkhapen pubitro kothar news fast Karbi Anglong Kheroni Southern Range Forest angkang ke parlo along patumiar nikang sampor phai phlia pormalom Bogori Ghat arong amekar Dilip Chauhan Arta Flikep Lapen Amarnath Chauhan Arta Thongkep Ratroksi atum kortete banghini Chainonga an bab ke roda mahut ajo nok ajo men nampia ingnar to dampak ajoi ni ke katong thekhe ajok philang ajo along ki katong thekhe amat kreptan bangso hut nampia ingnar atum ahir kang tang rak ajoi ne kedam kortete banghini atuma phanta sakang oi bangso phi kachorot lapen ke hanga se charjudun long si ahema soratum chingthum dampen hospital along an se kachilang japhan pondetlo pusi pachini pon anpar talapu forest department asai khia tuma phan aphong nampia ingnar katang naga puthak birta pachini damdet afisa tame forest asai khia tum ke phlung ponji aphan thangna dawar sai claim ponte pusi pachini pon pusi pherang ke atuma phan nang thandun Kheroni pen Ransingtaron News Fast Karbi Anglong non malom so phan birta inton sina Come one, come all. Langli TVS opposite of Tarlangso main gate, Difu Manta Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare part and accessories are also available here. Servicing facilities and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. birta kanton pen nang chiroi thulo West Karbi Anglong Jirikendeng PS angkang pinipor phai kep apor pen Jirikendeng BPSC ahin pen Jirikendeng aradum ko ansi COVID-19 akeso pen kapajok pon thekji mapu repeat test ponsi Jirikendeng Junior College along lapen Charchi Matwar P along Amatsi repeat test pon bom birta tok bom porhut anke positive ang thek kelong abelang Kheroni pen Ransingtaron News Fast Karbi Anglong Dongkamukam Central State Lapen Karbi Anglong Autonomous Council along BJP arat pangri Kacharia ja kong cherailo la sohut kethedung kachelar ke banji pura aphan semechi PC radatum BJP aphan ingYC rat pangri kapachari ji aphan ajakong hodailo bon ta hok pet ke tuar ki boi kapaching thuranat ke BJP atum seme ke denga tengpen chetonte data sonlo PMGSY asai dengpen ki claim ke ong dunga towar ki claim asai ke oi thektik asonsi Theglong lason si bitung reng thama constituency arlo sotoli janpen bo mu ataradak mesen kedam ke bang awar sai ki pija phanpura ratpang ria tumpen PMGSY atowar selamlo pinpur me PMGSY ke government of India pen rongso rongbot atowar sodo anta pathe muchot si towar pi along pachetok dun thai ji aphan si claim lo bangso scheme ke claim anta mesen nangji aphanpura India Sarkar pen National Quality Monitoring NQM lapen State Quality Monitoring atumsi towar ki me lapen kahino puthak langchari dun bomlo kachini dun ateng pulote NQM kalite SQM atum towar ki me lapen kahino puthak towar ki boya dimak longpen amatsi online report athak asai kamatum aphan palevek nangji kamang hume me alama bangke setoli janpen bomu atar kacheleng atowar ke kitang pen cheklojoni angbong kache thar lapen towar akimi athak bapso clear sengarong wang set ke kusona report si PMGSY State Quality Monitoring asai phua tumpen kilolo ne puta cherok togara da tumpen ningjerinti lasi labang so towar kaselam kasa oi thektik pu rada tum akoi ki pi along Karbi Anglong Autonomous Council PWD asai kamahin pen puthot kilang dun thuk parsig nangji akenang sodlo atheke rat atuma phan kapanong pi ason an rada phan Mesensi Pinangji News Desk Report News Fast Karbi Anglong Pinya Birta Lansi Pajudlo Dume Thame Kardong